enyuma ho polisi ekahika omwanya ogu yayegesa abantu aba ahabikwatirine n'amateeka obwo bagumize ngu tiine muntu wena oine kutwara ebiragiro mu ngaro akashisha ebintu bya mugenzi we. Tinolukiriza kuruga so mbere kinarasha kujya amateeka mureke twecwendeke ibikorwa gete bibe bitwagizire ki aza totarenda kwicwendeka iteka byo ratambuza kuri ratambuza nibwo baye baragenda barashenya amaju agabo bibaye baratekatekaho ningaga bibaye baramanya babarogi ningabo kwa bari kubaruga barabarugera business barabarugera abana barabarugera imisiri nangwa kirabonire munonga abweshonge nyane kagwa entoke zagwa amajugagwa bayosa konka kikakigishiniga cy'abantu bakansara abakira umwanya ogu bashagekera Abatuura ubwo bagumize ngo nibateekwa kurwanisa ebikorwa by'ubwinazi omu bantu. Bibuli yatugira ngo abarogi bariho ejo tu Bibuli abisi bo mubiri bariho kandi mwokuza kucondoza twena hina abararogi gwe mbwenu nyonanisha wa mukama ruhanga iki kibe cyegeso bagira ngo buri muntu ayino bwire bwe ubwo bwabire byo bwa generoza mwe tugire ngo icyo kibe cyamuhero muri bihombogwa mbwenu mubahembera umuriro wo kubanza kukoma ni generoza mureke twetwendeke tukore kibareta mediation nanga reconciliation bakama beitaba bafite mamwe na MP na RDC abantu betu rasa kushoka konka twatachikozire iteka ryo tiri kai chirizebyo Gashakwa Whether Wilfred.